Dana 31. avgusta tekuće 2013. godine pred opštinom Paraćin pristupili su da zaključe brak. Aca Živković, rođen 7. januara 1982. godine u Paraćinu od oca Miroslava i majke Mice Živković, i Lidija Milenković, rođena 8. avgusta 1987. godine u Požarevcu od oca Dračeta i majke Gospave Milenković. Da li su ti podaci tačni? Da. A sada ću vam ja u ime opštine Paraćin izneti sada o braku i porodičnim odnosima. Član 25. Supružnici su dužni da vode zajednički život, da se uzajamno poštuju i pomažu. Član 26. Supružnici su nezavisni u izboru rada i zanimanja. Član 27. Supružnici sporazumno određuju mesto stanovanja i odlučuju o vođenju zajedničkog domaćinstva. Član 29. Imovina supružnika može biti zajednička i posebna imovina. Supružnici mogu pod uslovima određenim ovim zakonom svoje imovinske odnose regulisati bračnim ugovorom. Član 151. Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na izdržavanje od svog supružnika s razmerno njegovim mogućnostima. Član 168. Imovina koju je supružnik stekao pred sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Član 169. Svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom. I član 171. Imovina koju su supružnici stekli radom u toku bračne zajednice jeste njihova zajednička imovina. Da li je to jasno što se tiče zakona? Ako nije neko to kopirao. Sada ćete na postavljena pitanja. Ovde pred svedocima odgovarati jasno i glasno sa da ili ne. Da li vi, Aco Živković, svojom slobodnom voljom stupate u brak sa ovde prisutnom Lidijom Milenković? Da. Nismo lepo čuli. Da, lepo da se Reprizu. Da li Milenković Lidija svojom slobodnom voljom stupate u brak sa ovde prisutnim Živković Acom? Da. Zadržavate svoje porodično prezime ili želite uzeti porodično prezime svog supružnika? Da, svoje zadržam. Lidija, vi, da li zadržavate, uzimate, dodajete? Zadržavam svoje i dodajem Živković. Bravo. To što ste izjavili, sada ćete i da potpišete. Prvo, ako vi ćete, odrednim brojem 1 ovdje u zapisniku. Nanosite do lica. Može i klikaj. Lidija, vi potpišete sa Milenković zato što je to još uvijek zapisnik. Aha, znači, samo sa Milenković. Samo polako. Aca da vidiš glavni krikovi, Aca to nešto umo. Eto. Snimam, ne snimam. Snimam. Saša, vadi. Riška. Čakaj kad potpišu. Ajde, Zmaje, potpiši. Ovo slikajte po dva. Jedan, punim imenom Malo i da prezimenom. pogledaš ovamo gore. Nemoj, malo gore pogledaj. Aco! Da su veri. Ja bih da piše ćirilicu i latinicu. Čekaj. To malo gdje slika može žena. Lidija, vi ćete pod rednim brojem 2 sa Lidija Milenković Živković i u buduće. Od sad se snajka tako potpisuješ. Ne kumove, majke. Ja sam Luka. A on Živković Milenković. Ej, Biljaka, ja sam neko rekla da smo Milenković. Pa ja nas tu skupim da se čovjek sad zabrljava sve. Jedan, znači punim imenom i prezimenom. Tako snake, lepo se ti rekla. On nešto zabrljava. Zabrljava. Trebalo si mu biješ preslicu, će ga nađe u životu. Prevario se na prosake. Nije zbunio svi. Ja sam ti rekla, nisam zbunio. Da. Nepunoletan. I ja što je dobro ne čujem, a što je loša da mi skažu. U ime opštine Paraćin konstatujem da je sa današnjim danom zaključen brak između Ace Živkovića i Lidije Milenković, u buduće Milenković-Živković. Neka ovaj zakon ne uređuje vaš brak. Uredite ga sami mnogo lepši i humaniji nego što to bilo koji zakon može da predvidi.
Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom i da živite s uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg lepog i dugog zajedničkog života. Dozvolite mi da vam u ime opštine Paraćin i svoje lično ime čestitam zaključenje braka i neka vam je srećno i dugovečno. Zada ljubi mladi. Šta ti druge ruke? Kumo. Samo prsti. Vidjeli sve konopte. Dosta, bre. Neće da mi pusti. Pitaju se da će